Ia, salva sila ufia sa mea, ia, malo foi le ngā lue nei asa ma sai fua lau lei, a pe foi sa sa tau tunu o loo, maumenta sa fa sa launga nei asa pa ftai lava, molo wawa noa. Ma lo fa tai fa mo mo sa mon bia ia nga ruenga le amatango le dei vai aso ia fa pena fo ini fo tanga sa nga ia ia lau sunga le tamai tai ia ma au mai fo ni fa lumanga ta te tala no ma fa so ia ia wale fa fonga fonga mai fo ile tenu ai mai sea ona io tata mam tina ma tutua e anga i ile ta polo kalame ele ngata i lo la tu soifua pula pula la ngoto ai fa pe fo i le vasenga o le au whainga luenga nā tū te whātinoina lea tautua mōna i o tātou mātua. E ai ni whonutanga sa e iai le reiwa yaso? Ia, ole tele lava whonutanga, ole tau ilo lea ma tali atu le tele o swinga lawa au mai i le au whainga luenga po i lātou ia e ona kampani le e whaile au nanga. Ia, nei e fo ia le strike po le temi whele matua tu an nafi di tau langa e wala au ma whamanatu atu le kampani le wa aia ni so nei tangata whainga luenga e mole tūlanga le wai e le tele o lato taimi wa sui i e whape fo i lato roster o le tele o le saonga le muo o ia inga la wa whai nei e meso le whaatala noa ina o swinga la wa iai pe o le situ tele lava na o lo tupune le tele o whainga luenga ua na le whaasau lava wa le eise whaatala noa ma se so alau pule ina o nei tūlanga o lo o whaama o titono lato collective po lato agreements ina na sainene tangata. Ia, malo whaftai, ai mai se la ele ngata i whontanga ia o lo o tūtala noa nei ai. E se vaenga o le tāpura kalame na tātala noa mwhaasoa i le mata upulu nei. O le malama le lei i tūla whono. O le puinga o le saunga le mu. Soifua malolo ina. E le ngata mo i lātou ta mamtina mātua o lo whaatino ia i le aunanga. Ai mai se fo mo i lātou o lo o whaia ia le ngaluenga fsosoani le a. Not only to protect the elderlies, but also to protect the health and safety of those who perform this kind of work. Sa no le tau te le mele. Ia, sa le levala sa noanga sa vea. Pe yo le afianga tele a le wa mawai ia nei tanga se whainga luenga. O le tele fo ina o le afianga o lo o mawai nei tanga sa ia mātua le ngati tono ainga o tono o mauto tanga sa mātua whape fo tono whale mai. Ona o le sui o tami whainga luenga le lava tanga sa whainga luenga ma le uti ia ma se fo o le tele o nei tanga sa e le leila lato qualification pe tele lato sila fia. O tele na whaato tuana ina tangata i ona e mawanunga ato lato tongi. A lewa au mai na tangata i le o lava le lato training pe le o lava le ata mai po le to mai whalinga luenga. Ona awhiaila ia ona tangata mātua pe o tele na tangata ua i taimi o le au nanga o pa u ilalo po taimi whasa e leai po lato moenga ona ele mahasani nei tanga se fōwia po le vaenga ia wa mai e suiei le vaenga ia wa leva ma se le lato to mai leanga luenga. Ia, o lea las tūlanga e o iai pēr whapea o lea ua whaatuatua nai the most qualified caregivers. Ai, te ua tupu mai se whanawelabe i se tangata whainga luenga e fōu ai le i lava lona o uina ma le koleni ina i le whaatino ina o ia ngā luenga pētango atu i le lima o se lo matua e pa u le lo matua ngau le lima e ma ale ia pona i le lo matua mani whala wala whapena si sao no iei pe o iei matua. O tele lava ia keisa sewa iai ai le whapela o le a o nei tangata ia le whawhainga luenga whapea. Ia o la foi fō mai, e te le fo la tau ai a tau na iai i le ngā luenga. Ai te tau ona fua iai ia ngā luenga i awe iai ma. O le tele la o le taimi nei, o le ai e whai e whiutanga inga ma kampani nei.
ona watu lai whawhitau lea. A whapea lai lo tali ama tilo le ia tau o tangasa umai le tu mai ia. Ia ole am whailona toi ave lunga pe ave oile employment relation. Wa lai manino lava ia ai inga lai tono collective po lato agreements ia na saini po lato contracts ia na saini. O lai ei lato roles po lato ngaluenga o ame tauna whai o a fo itu ele taona o na whaatino e lato e pui ele lato sanga le mufa pe fwena tanga sa matsua o le tele la mato fonsanga i whai nei ia o whaasanga i lea ma kampani nei e tui whai loa tuai e te tau ona aloa ia mautangia ia tulafono ia whatatia e pui e le ngata i lato kampani o tangata whainga luenga ai mai se lawai nei tangata i olo o whai atu i lau o nanga. Ia. O le a le tā ua o le toi tanga i ma toi silsila o le board. Po le unifo i le tūlanga lea o le employment contract. Po o employment agreement. Ina ia matua manino le leili tangata whainga luenga. I le job description ma leina mawai leina. O le mele te tauna e whaia, ma le mele e le tauna e whaia, o le awala le whaia i le melea. Ia, ai mai se lava la, o le health and safety checks. Ina ia tāua. Pui le tangata lea matua, pui a fo i maa umala unga luenga le whatini. Ia, pei e whiololo lai la so i tono uni wala e whain matonga luenga e whaamana malama i la so le what do you call employment contracts le iai o ala tom sa whaioi o le ala so e asau o la le malama o le tele na sangasa i le o tono le uni ia e tu sa foi pe malama la so e fefe foi e sala pe whaale o atu ona e fefe te wasuli la so pe faiti te la so itu la ngalului o le si tu le e titilo ye ole tu le health and safety por sanga le mu what tele atu lo le mele ole ye ole injuries physical injuries pe ole tu langa le wa tele na malifa ya na tsanga senga lo tono sector le ole mental health male emotional well-being o tangata. Ona la o le tele swinga lawa iai. O matua ai a fia ai o langa personal life so nei tangata i whainga luenga. Ele ngata i tono whainga luenga. Ona i o lato a inga foi. Ona o sui taimi whainga luenga wa le whaatala noa. E pe wa leise lato leo o le tūla lea o lea iai cases i o watu ilunga le. La fo I fai cases mai si whainga luenga. Ona wa lato lea mana ia lea sawa tangata I lato taimia sa saini ai. Ia. Ole si visili sister te visele muta upule when these new people come on board tangata foula ia leo mai ne ngā lui. E o mai wa woman certified pe o mai they train on the job. Yeah, tele nai migrant workers ia o mai. Pe o le membi te sile na whainga tau le tele o company e whainga le winga ina ngai tangata ia. E le aini lato base poni office ai o ne tangata ia. Everything is online. E tu sai te api o le Uber service. E nalo walu e lungo le online. O la ile ava noa e tangata matua le fia mawa le service. O na send le lato iai. Ia o le tele na tangata matua e o atu e le malama le iloa. E fefe MSR yana I tangata matua no fana o lato. E le ni o lato a inga I lato fale. O le tele o isi la e o mai. A leo mai e a fo ele leila to qualification na isa sa yo mai e isi o lato mana lato to finga a ele te tau ma pele anga va a ile tele o nga luenga le por service le pay for you
Wai ia inga whapitoa peila le whainga o whala au ma vai ane tangata matua. E ia i lava ia tangata whapitoa po le nurse po i lato ua matua qualify e wa aia. A le mele e ono le uti la whainga luenga. O peo whasalafa wai a tangata lai e whainga luenga le aso na peo lawa watu e whatananga e whai e whala au peo le si tuna ua matua le saunga le mua ina tangata matua le tele. Ele o whaiwhainga luenga o maa le tele lawa kampani lawa o tupuele tūlanga. Ia, awa ole polenga la na folea o nisi la o folea lo whanau. Ioi. O lato, they opted to e ave na yo lato matua. Mamali dia ia i ave se no fuanga le lei. Malupui pui e foi la ua ia ma tau sa vali e tu lava e asi le taimi ua mali dia e ilto ina malo matua. Ioi. O le ala le whaatua tuanga. O le ala aluane le tangata. Pe mana malama i whala au le lo matua le tauna whainu nei. E tauna ai le toast ma inu se iputi. Whapena ai le i tū la sifurma le lua. E ma whai na wa o ina tangata ni ia mana malama i whala au ia o le alea ngā le whala au le ma le whala au pena o le luatua o le ua mai le whaatununga. Se furu whala au lo matua e inu le teimi le ma teimi le. So that, you know, there's no overdose pe malama lama ia. E wai te lea ia whalawe lawe a fia i le tula whono muri ane. I whai, i renga te tangata whai ngā ruenga. Ai whapena fo i e ona ia company nei. E le tele al maso fotuanga i tanga whainga luenga me sea mempasale uni le a fiai. Awa ne e whaia. You have to refuse, you have to say no. Ele ma whaina e whaia ngā luenga lea. Ona o lai tele e le sauta mai wai pui e ia. Pui e le tangata le la awe e le whala au. O le tūwhona le whama alosia se kampani nei. Ele ma whaina lato fōsi e sangas whainga luenga. E whaise ngā luenga. Pe a le of. If they don't feel safe, malai lo e lato, e le o anga wa ala so e whaile anga luenga. Ia ona so sai lai o le tele lau tai me e so sai mene tanga whainga luenga ia ona wa tule lai pe so sai e tomato company lea. Ia ai whainga taha ona to tele le uni. Ia ona tanga sala na pe tu se wharawe lawe. E le lawe a ilan company na le watu li loa na tanga sa ia au waine i loa e. E le lau tele mai loa me tupitano o MS lawe nei tasa tangata matua. Le ngata pe tangata matua, ne tangata i tau si i communities, mental health and disability. Wal tele fo la o tupulanga tala voma, mana tangata i le tangata matua. Talo whai. E ilo tele tununga e te tau fo'i o na aafia o tātou tangata ma tangata Pasifika, Samoa, Pasifika, ma so stoanga tangata le. Ina ia malama lama I mea ia tupu mai tono le elderly industry, the disability, and how they are treated. And give us a feedback. Ma au mai fo'i se tātou tali, fo'i lele ina ia lawi loa. I guess it's the awareness, leo te mawhawhai wa leo te wawa e tunei e whontanga lela e anga I e se teimi o lumanai. E tala noi nai mata upu whapene. O ia, e te le o le sawa communities, tato a inga o tato whalapa tutonga e ka le sia. E peila o le whontanga po le whalapa tutonga le o te ohu whakawhanaunga le whaila sa tofi. Po le whalapa tutonga le a vaenga ese ia la iti. O la tu tsari tonu I le manuia lau tele o tangata. Tu sala e fast food value organization si tonu whala tonga lea. E iai e kale si ese. E iai peiole. I love to value group I le west. O la iai. E iai e fai pisinisi la iai. Ma uni ese la afiai. Tu sala it's called a community alliance po whalaputonga ia leo mai whatasi. If Saswani communities, o le tāua la o le presentation ne whaila sa sofi. O la mana na ona o le tele o le
Fale tonu le tupu mai le health system ani sila. O lala wa mai le invitation. E vatu se mato tala e whaamatala atu. Po a tonu aia ia tūlanga I tupu tono le ngalwenga le whianga I lenga te tono whare mai. Tono o mauta tangata matua o a inga ia malvaenga ia mawele the mental and disabilities le e mawaina le o nanga le o ila o le la avate fa matala matu o a fo ia afianga o maua e tato a inga ma communities o no issues nei o na ele o taimi muli le afo le presentation ne o le au mai e loia I vaenga is SML community e fatala noa ma mai fosse la tau sao. Ma ti lo puaia inga e fai po ani tatou fufuanga po o plan se fai. E sa po sai ma tu fatasi e tali atu le tele o swinga la wa ye e mai se foi swinga le la fai na malo fatatau la va le health system. Ia. E ta ua I o te le o le sawa a communities. Ia, mai le ngata le da Sister Tevise. Yonde. O leo te wabai atu. O lo iai le fuafuanga le Ministry of Health hape fo ia ia privatize ia le tele o isi services ia o le winga le upolo na privatize o le avea na fatu ma oti ma tu to tasi e le to iai se a ia ma se la to popole ma a apa mai I tonu e whaia e company na male tali tonunga wa tai tusa lea ma mea whaia le malo pe o le malo Samoa o le Ministry of Public Enterprise or Private Public Enterprise wa tu ina tu e whaatamo e whaapisinisi e tangata ma le lato sole purpose atoa ina ia run wha company ia maua maini profiti I le whai ungo le tausanga e amatu e whida I le paketi lea o le winga la tala they are refusing to be accountable and have responsibility I le soifua malolo ina o tangata matua. La sa utanga I le taupulu tala notua. Ia o se msawe e se marwhainga tā pe ati tilo ti ai. Mana tua fo ile na awele mato tarsanga ma awele li poti I le minista o se formalolo ina whaingo tarsanga te anei. O na awela ia o le si po tu tāua o le mato li poti na awe. Ia sui umale health system I toi awe le malo e whaatu pe ina ma whaasoa ma iai tupe mo le health system. Ale ia ale wasui o le si whanonga te le wasui le tai pole minsta o se formalo loina. Ia mātou te iloa le I tala lai au mai ma le history fui. I le ai sona ma lama te le tu lea. O lona winga, o le matonga luenga le na alu la tolu tau sanga fai. O le la toi li liu mai matua I whaasanga po ani se awala. E whawhitau I la le proposal le titilo atu le la au mai. E toi e le la avatua I le wanoa I company e whai wano wa te le aia I whawhainga nuenga la o privatize. O le tu whaina le otua I sa whaina I tanga sa whainga nuenga. O na wa pule aia I company ia ma le employer I la so me whai. E paula le taimi nei lea e tu maro se tua iuni. O le health and safety le wa pe ia oina le kawa I te le sa whainga nuenga. E mwhaari liu mai ai. E le ngata lai le health and safety in a physical sense. Au le afianga o na tō soifua la lulem soifua maloloin. E whainga tāi o le itula le e mātou te walwalu sia ia o le whau e wala awa tui tato communities o a inga whala patpatonga. E o mai e tā pena whata sima watu tato leo le tutonu. E te te e atua ia le plane la a mai nei. Malo whaftai tā ua tele mai o le utiv siri atu. Pe ma whai o na o awa I atu se tasi o whuntanga la tele ia leo ai ai. E ma whai o na o whalongolongo ma o wawa ai a whai fo I ese contribution apa o se input in terms of policy e mea nei o tau tu la whono and safety hazards, health and safety. Ta ua tele, man tua fo I nei New Zealand teimile nei. O lea ua mawhai o na mo lia so se company
pe a whai e maliu whaafose I mai eise te ngata, ona e le leo le whaata auto health and safety policies. E ma whai, now they are, they can be charged with manslaughter. Pe a whai e tupu wa o tula whon na lewe I nei. Ia ai, a whai e eise tai a oma se teimi, au te fia tate o whaatasi. Ia manisi fo o tatu community, nisi o whai au wale whalongolongo mai ia le vasenga o le mafutanga whai au so whaatasi lea mātou te ngā lue. A tonu o se sao fo le nae mwhai ona no atu whalongolongo. Mō mai ki liva le sa wali I o tatu tangata. Ele ngata le tapuru kalambe, ia pena fo I whalapu putonga ma e kalesi. Ia mal whaloalo e te visa. Pastai lava sa vea e iai. O le sasangani se nei sa mawhewa I e masitama le wa aia le se ohu po le se ta ia le wa ainga lea. Ma te oa ia onga, ma te oa I whaiwhi au sa maa o te fui tele o pātele. Ma la tau councils e whaatala noa I e maa watu e le whi au lea. Ma matala sanga I le tele o le sao e ma whaiuna ma wai tatu tangata. Ai o le a o alu atu le sa walele ma tau wha o atu e le whanonga le o lau whiunga. I ona te tiro le e pe tatau le pe lava le Lava noa e o atu ai o po pe o mai fo le matau team e tatu tatala noa ma tau council. Ona matele ai le taimi e mawai e whaatala noa whaatatia tuaia I e whanonga fo o nei whalapa songa. Wai to tele fo ia nei whewhi au sa mua I e lato e kale si o lewa I le vaenga leo. Nā lia lava. Ia, ona o le tātaimi ai whawhtei atu ia te oi lau sunga le te maitai. Ia, mo le taimi o whaamanoa mai. Ia, o te iloa le lei o lai fia nei o tātou te māma tina mātutua o lo whaalongolongo mai o wau nei ma tā upo lo tala noa ina. Ia, o lo o tau mawhai e keitai mo I lātou, ma le tau singa o I lātou. Ia, ao ngāfo I mo I lātou o whanau ia lo tau sia le lei ia nei o tātou mātua I tono mauta malawa. Ia, la fuatu, upu mawai mai lau fionga le te maitai. Ia, ona tātou mawai, le mai whairoana. Sai lava ia te lofa tele atu I tatu tamama sina o lo whafonga mai whaftai mo tau tapua inga ia o ngaluenga o mai e whaia ina ia whalele I lau nanga mo o tau ia e se whiona e tatu a inga whaftai lava le tapua I whaftai fwoi no whatatalo ia whamalo atu fwoi lau fionga sa vea ma le tau au whaingaluenga mo ne au nanga masango fie Olo o tele na mawai na yo tata tangata ia au wala mala maatili ai. Ia mafsaswani fo ina yo lato ahinga mo tata community. Afsai tele lava malo wavanoa. Pamani ele atua ngaluenga o tutoe nei yaso male. Male neiva yaso e mesi fo ia le waitangi dei tae au. Ia. Afsai lava. Ia, whapena fo I manuia tele malo longa. O le nei a fiafi e mawhai ngā lotu. Ia mese fo I o tau mafutanga. Ia, sa ili soifua o le atua, te iatua ili soifua I le aso tai au ma ngā luenga o toe, ili whaatawhiti o ngā luenga o le vai aso. Ia manuia tele, malolonga ma oe le tua whine tā whelo I pēr, ia ai wha soifua ia mo le teiminei. Sai nama wha soifua ia. Wha soifua ia.